Inkosi enkulu yasePhakameni. Abase-Efesi 5 verse 11. Ehlomani izikhali zonke zikaThixo ukuze nibe namandla okumelana nobuqili bukaSathane. Hlomani izikhali zonke zikaThixo ukuze nibe namandla okumelana nobuqili bukaSathane. MaNazaretha amahle, ngangingazi ukuthi ukukholwa kuyinto enjani. Angithi kulula nokuhamba nje namaNazaretha, ngithi kuyinto elula, ukwenza konke kalula. Ngithole ukushaqeka ukuthi kanti obaba bebethwele itshe. Obaba bebethwele itshe baqhamuka kumina, bakufika kulona naba bobabili. Sengiyaguqa phambi kwabo. Uthi-ke ubabili ngalamalanga, awubheke emva mfana, uyabona lo mlilo ovutha lapha la usuka khona. Bese ngiphenduka ngithi baba bengingawuboni. Uthi angathi usuka kuwona nje. Kodwa-ke uzungesabi, ngeke wenze lutho ngoba nathi besima kuwo lo mlilo sisizwa uyihlo omkhulu. Wena uzosizwa yithina kodwa ukhona umlilo, ungakukhohlwa lokho. Ngaphaphama aphindanga babuya ubuthongo. Sengiyabona-ke manje ukuthi obaba babethini.
sekuhleli nje ba obala uthi awu naye insambathe sengikhishwa amaphepheni kushiwo yonke into nje noma yini okubi kodwa abangaziyo angakhulela kubo hayi bangazi uthi akuyena intombi lo wena la abantwana bakwethu sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizocenta futhi nendlela umuntu ohamba ngayo ngomhla kuphela ngoba uyeza phela Jobe uqala isivesi lesithupha ugcine kweleshumi kwathi abantwana bakaNkulunkulu behlangene bezomkhonza uJehova noSathane naye weza wabuza uNkulunkulu ukuthi manje wena uyapi uthi uSathane cha nami ngizothi ukuhamba kancane uthi uNkulunkulu hawo inceke yami le uJobo umqondile kanti uthi uSathane ngokwedelela phela wombiyela uSathane akabiyelwa ubona siphelele nje la ukhona isilwane sikaMhlola futhi sizobathola abaso ngoba yiqili uSathane uyiqili kufuna sihlome ngempela izikhali zikaThixo amandla siwathola ukunqoba uSathane Isaiah 44 verse 22 to 25 Isaiah 44 uqale ku22 ugcine ku25 Ngisulile izeduko zakho Ngesulile izeduko zakho zisuke njengefu elikhulu nezono zakho qhubeka njengefu uyela kimi ngokuba ngikuhlengile hlabelelani mazulu ngokuba uJehova ukwenzile ubani ninazindawo zomhlaba eziphansi thathelani nihlabelele ninazindawo nawe hlathi nayo yonke imithi ephakathi kwakho ngokuba uThixo uhlengile uJakobe wazidumisa uIsrayeli usho lokhu uJehova umhlengi wakho yena owakubumba eswini nginguJehova okwenza konke oweneka izulu yedwa oweneka umhlaba ngokwakhe uchitha izibonakaliso zabaqhamba amanga ozenza izanusi zihlanye obuyisa emva abahlakaniphileyo ngiyabonga baba inkosi ukubusisa ubaba ephakameni inkosi ilanga lamalanga uphethe inkonzo ukhuluma kakhulu ngobaba omkhulu uyiso bazalayo kuba into ezibhlungu zodwa nje ezazimvele ngoba leli bandla kalakhanga kalula ngibuke nje sekubhlungu sesenze nje ukuthi kazi uthini la khona umebuka senza lemkhubo esiyenza la khuluma ngesikhathi shumayela emolweni phansi wathi mesezokhuphuka kanti sebemlungisele insizwe ezishayayo ezimbili zanikwa amabhawo
ukuthi uzokhuphuka lapho useshilo wathi useyahamba ngijimane ngikhuphuka bese niphenduka ngathi niphenduka phezulu engathi ngikhamba kanje ngasenhla ningabe nisabuza ukhehleze ngamabhawudi lawo khona uzogcina ukufika la manje bathi baphuca amakholo abo sikijima ngempela lezi insizwa valelisa ubaba omkhulu la uma ekhuphuka la nazi insizwe ezimbili ziza udlule kodwa enye indoda ihleli emthunzini la ekukhuphukeni iphumule uma siqhamuka lezi insizwe ezimbili namabhawudi lawa zithi ziyambheka hayi akuyena lo muntu hayi omunye lo inguba ayigqokile ingilosi le uNkulunkulu ayemnike yona yayishintsha lezi ngubo kwayezinye lensoyebu yakhe kwayenye nje kwakusinda kwakhe ayibonge kwasekule sephakamela kepha yeka mase siyenze nje lento akukho ubuhlungu enkuzwayo njengalokho hayi okudabukisa kakhulu uNkulunkulu isimangaliso ukhona la encwadini ukuthi akukho okufihliweyo ongekwembu kuthe nje wavele pheqe bombela wayibeka obala yonke lento babonakala bonke abantu kanti sihamba nje sinamaphekula la okubuhlungu ahloniphekile abagcotshwa abaphambili awukuyadumaza abantakwethu ayibo iyadumaza abaphambili abaku front line impela abathembeke kakhulu kodwa awu uNkulunkulu avela wasibekela obala kwaphela amandla akukhohlakele namunye kuyo phambi kwathi ngiyabonga Nkosibusisa ningadina abantwana beNkosi mangisola njalo ngenzela ukuthi phela sinathi siphumelele size sifike kubaba omkhulu ngesikhathi esizayo Roma 13 verse 7 no 8 ngakho nikani bonke okufaneleyo ngakho nikani bonke okufaneleyo mthethelele ofanele ukuthethelelwa mthethelele ofanele ukuthethelelwa mkhokhele ofanele ukukhokhelwa mkhokhele ofanele ukukhokhelwa mhloniphe ofanele ukuhlonishwa mhloniphe ofanele ukuhlonishwa mdumise ofanele ukudunyiswa mdumise ofanele ukudunyiswa ingabi naqala lalutho kumuntu kubeka ube lokuthandana kuphela ukuba uthanda omunye usufezile umthetho ukuba lokhu ukuthi ungaphingi ungabulali ungebi ungaqiniseli amanga unganqaneli noma kukhona omunye umthetho onke kuyahlangana nalelizwi lokuthi wothanda owakhelene nawe ngokuzithanda kwakho ngiyabonga bamnkosi kubusisa angikhali njalo umkhuhlane ngoba ngilongifaka emakhaleni la umkhuhlanyana othola uChristmas sizakela ujabula ufile kodwa hayi sozesuwahlule ithi insizwa yomNazaretha baba ngihlangene nomunye umNazaretha insizwa ekade yashona kodwa ihlonise ingane emaphekweni awu wahlala naye ehamba eThekwini ayibo nasenze njani uthi baba ngathi mangibukela pavement ngibukela eceleni naye wabukela eceleni uyangibona
uthi masifika wama namngama ngathi sawubona sibani naye wathi yebo sibani ngathi uthi angithi wena akade wahamba emhlabeni uthi lo uqinisile kade ngahamba ngithunyiwe akumina ngedwa sibaningi thunyiwe usathana ehlokweni amaNazaretha asenciphile abanye nje bakogoli abanye baphakathi kwaZulu abanye bayonke indawo basithunyiwe siyolanda awuboni ngani masifikile nje ebuhleni nicabana kangaka njengoba ningezwani kangaka nje ucabanga ukuthi suke sesifikile abanye bethu uqatshano legoli sebefikile kuyasetshenzwa ngoba sithunywe usathana kuyashoda ngamaNazaretha esogweni umoya wami ungakulofanele xoxa lento ngoba lento bayacabana ngempela abantwana bakaShembe angazi ukuthi kuzothini ubaba omkhulu manje ngoba baqhathwa yimi sengibazathi awukahleni phela bo hawu ngoba ufunda le ncwadi nyathi imthethelelo ofanele ukuthethelela abakuthethelelanda abantu omunye umbambela amagubu nje awu sicela ukulu kaShembe ichithe yonke lento izanini nina zizwe nonke siyekuphame siyototwa Amen.
Inkosi ayibusise senukuzwile. Sizophatha inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 69. Sizocela umvangeli umdluli ukuba sihole ngosihlabelelo inkosi zimbusise.